Dragi posetioci, reći ću nešto o državama Starog Istoka. Termin Stari Istok podrazumeva područje jugozapadne Azije, severoistočne Afrike i tu su nastale prve države na svetu. Nastale su dolinama velikih reka Nila, Tigra, Eufrata, zatim Oronta, Jordana, a znamo da su pojedine države nastale i u dolinama Hoang-Hoa, Jangtse-Kianga i tako dalje. Jedna izuzetno velika, značajna država koja je nastala u dolini reke Nila jeste Egipat. Egipat se nalazi u severoistočnom delu Afrike u dolini reke Nila. Nil je jedna od najvećih reka danas na svetu i potreba za tim kada se Nil izlije, da se ljudi udruže, da zajedničkim radom uspostave brane, nasipe, kanale, da bi se mogli baviti poljoprivredom, dovela je do organizovanja gradova država. Te male državice u Egiptu zvale su se Nome i bilo ih je preko 40 i na njihovom čelu nalazio se upravnik Nomarh. Ujedinjenjem Noma nastali su Gornji i Donji Egipat, a vladari u Egiptu zvali su se faraoni. Sam naziv faraon dolazi od reči far-a, što znači velika ili visoka kuća. Po faraonima, svojim vladarima, Egipćani su i računali vreme. Egiptom je vladala 31 dinastija i prvi faraon koji je uspeo da ujedini Gornji i Donji Egipat bio je Menes. Najčešće se uzima 3200. godina kao godina ujedinjenja Gornjeg i Donjeg Egipta u jedinstvenu državu. Faraoni su sebi gradili velelepne građevine i verovali su u zagrobni život. Celokupni narod je verovao u to, a te njihove poznate građevine zvale su se piramide. I najveći broj piramida nalazio se u dolini Kaira, glavnog danas grada Egipta, u Gizi. Bilo ih je negde oko 70. Najveća je bila Keopsova piramida i tu se nalazila čuvena Sfinga koja je čuvala te piramide. Najveći uspon Egipta bio je u 15. veku pre nove ere, a uopšte u njihovoj dugogodišnjoj istoriji bilo je nekih mirnodopskih vladara, zatim osvajača. Ja ću sad navesti neke istaknute vladare. Ramzes II, koji je živeo izuzetno dugo, živeo je 92 godine, koji se sukobio sa Hetitima, zatim Tutmes III. Jedan od najpoznatijih faraona bio je sigurno Tutankamon, koji je mlad došao na presto i nije imao ni 20 godina kada je preminuo. I upravo njegova grobnica je poslednja otkrivena. Naime, od 28 faraona koliko je bilo sahranjeno u dolini Kraljeva, samo njegova je ostala netaknuta. 33 veka je prošlo i tek onda je ona pronađena. Najveća zasluga za to pripada engleskom arheologu Howardu Carteru. To je bilo početkom novembra 1922. godine, kada su ugledali basnoslovno bogatstvo, zlatu masku faraona, razne predmete. Inače, prva žena vladar jeste upravo iz Egipta, to je Hatšepsut. Vladala je u 15. veku pre nove ere, nosila je veštačku bradu, ali je vodila i miroljubivu politiku. 525. godine pre nove ere egipatsku državu zauzeo je persijski car Kambis I.
Kasnije će tu državu uništiti Rimljani, to će biti njihova provincija, a Egipćani su se bavili zemljoradnjom, a bilo je razvijeno i zanatstvo. I prvi su počeli da upotrebljavaju staklo. Evo, najkraće sam rekao o Egiptu, a u dolini Tigra i Eufrata nastala je Mesopotamija. Sam naziv Mesopotamija znači međurečje i Tigar i Eufrat čine reku Šatel Arab. U prevodu Šatel Arab znači arapska reka. U severnom delu Mesopotamije, koja je obuhvatala područje današnjeg Iraka i Irana, država u jugozapadnoj Aziji, živeli su Akađani, a u južnom Sumeri ili Sumerci. Sumeri su bili mnogo razvijeniji i oni se smatraju za najstariji narod na svetu. Oni su imali svoje gradove, države, poznati su Ur, Uruk, Lagaš i tako dalje. U 24. veku pre nove ere akadski vladar Sargon I uspeo je da ujedini ova dva dela. U drugom milenijumu pre nove ere ojačao je grad na Eufratu i postaće najmoćniji grad na svetu u to vreme, to je Vavilon. Tu se nalazila i čuvena biblioteka, a sigurno najpoznatiji vladar bio je Hamurabi, koji je vladao u 18. veku pre nove ere, tačnije od 1792. do 1750. godine pre nove ere, i ostaće upamćen po tome što je doneo zakonik. Smatra se najstariji pisani zakonik na svetu. Imao je 282 člana, 33 člana su izgubljena, koji je bio izuzetno surov, oko za oko, zub za zub. Međutim, odredbe ovog zakonika nisu važile isto za svo stanovništvo. Blaže su bile za bogati sloj, a za siromašne, naravno, bio je dosta stroši. Da ne kažem najstroši. Kao što svemu dođe kraj, tako je i Vavilonska država propala. Naime, u 13. veku pre nove ere zauzeli su je Asirci, jedan ratoboran narod koji je imao oružje od gvožđa, koji su imali i kola pokretna, dvokolice, i oni su bili osvajači. A na području Asirije, čija je prestolnica bila u Ninivi, koja je osnovana, negde piše, 615. godine pre nove ere, nastalo je novo Vavilonsko carstvo. Jedan od najznačajnijih vladara Novovavilonskog carstva bio je Nabukodonosor II, osvojio je Fenikiju, Palestinu, Jerusalim 586. pre nove ere i odveo je Jevreje u ropstvo. Tu njegovu državu zauzeo je persijski car Kir, poznatiji kao Kiraš od Danšana, negde piše 539. negde 538. godine pre nove ere. Najveću biblioteku u to vreme imao je asirski vladar Asurbanipal u 7. veku pre nove ere, a upravo na Persijskoj visoravni nastaće moćna država Persijsko carstvo i doba najvećeg uspona bilo je u 6. veku pre nove ere. Tada će vladati izuzetno moćni vladari, Darije I, zatim Kserks, Kambiz, Kir. To su bili njihovi izuzetno moćni vladari i Persijanci su prvi organizovali poštansku službu, jer da bi se vesti o nekim dešavanjima, događajima prenosile, oni su imali svoje postave i sve se to obavljalo putem zaprege, tako da su Persijanci u to vreme imali i puteve i njihovu državu u 4. veku pre nove ere uništio je makedonski vladar Aleksandar Makedonski ili Veliki, a
Na obalama Sredozemlja živeli su Feničani, narod koji će ostati poznat po tome kao izvanredni trgovci, zanatlije, brodograditelji, jer se za njih smatra da su prvi oplovili zemljinu kuglu, koji su imali i svoje kolonije. Sigurno njihova najpoznatija kolonija bila je Kartagina na području današnjeg Tunisa. Veruje se da je osnovana 814. godine pre nove ere i oni će izumeti i jedno izuzetno napredno, najsavršenije pismo kod naroda Starog Istoka. Nedaleko od njih živeli su i Jevreji, narod koji je jedini u starom veku pre nove ere imao jednobožačku religiju. Njihov vrhovni bog bio je Jehova ili Jahve i oni su bili podeljeni u države Judeju i Izrael, koju su kasnije Rimljani nazvali Palestinom. Bilo je još naravno naroda na području jugozapadne Azije, severoistočne Afrike, kao što su Hetiti, međutim neću sada govoriti o njima. Ovo je u najkraćim crtama, jer verovali ili ne, predmet na Filozofskom fakultetu u Beogradu, Novom Sadu i ostalim stari vek je sigurno jedan od najtežih, da ne kažem najteži predmet i polaganje tog ispita. Veliko vam hvala na pažnji i slušanju. Živi bili!